Američka posla. Bili neki Amerikanci kod nas, jedna grupa, doduše nije jasno zašto, da zidaju džamije, ruše crkve ili da otimaju novac, zbog nečeg jesu. Može biti kakvi su sposobni da su sve troje odjednom radili. Tek neki đavo ili neki naš, mada ruku na srce, đavo je baš naš, dođe nam nešto kod domaća životinja, navede ih put na zmijanje i tu ti vide bodljavinu bakova. Amerikanci se raspamete, stvar im se dopadne na prvi pogled. Odmah uzmu bazična pravila, pokpe i nekoliko volova, batali dizanje džamija i rušenje crkava, bar privremeno, i trk nazad za Ameriku. Tamo par puta prikažu ogledne borbe samo za probrano društvo, finansijere, menadžere i marketinške manipulatore. Svi se oduševe. Upregnu se naučna kola, taj najčvršći osnovac američke bedastoće. Jedna grupa naučnika, stručnjaci za metale i protetiku, opredijele se za razvoj oklopa na glavi i produžene ojačane metalne rogove. Naravno, oklop na tijelu nije ni razmatran jer ne bi imao smisla zato što se po pravilima novog američkog sporta zvanog Super Bowl borba završavala smrću jednog od protivnika. Genetičari su dali drugi pravac. Da bi borbe dobile na dinamici, bikovima je razvijana agresivnost i tako da su selektirani bikovi koji jedu meso, drugih bikova naravno. Tako su borbe postale ono što treba. Freestyle Super Bowl ili Unlimited Super Bowl Fight. Ovo sa imenima to su u stvari samo zbog para tog američkog boga bogova, gospodara gornjeg i donjeg svijeta, svega postojećeg i onoga što će postati nastale dve federacije. Ali im se pravila nisu razlikovala. Puste se dve grupe po 12 bikova i koja pojede onu drugu, taj je pobjednik. A publika vrišti, ali od zadovoljstva. Američka posla. Uživanje u tuđoj patnji. Poslije se pravi meč za apsolutnog šampiona u obe verzije. Svjetska Bull federacija i Federacija svjetskih bikova. Dovedu se dve najbolje ekipe, to jest izvedu bikovi, televizije snimaju, para se vrti, reporteri prenose, publika napuna, marketinizirani vol do vola, a onda počinje. Američki krvožedni bikovi protiv krvoločnih američkih bikova. Urnebes. Liču bikovi na stadionu, urliču volovi u gledalištu. Pravi spektakl. Super Fight Unlimited Super Bowl. Američka posla. Super. Braća. Bila 3 brata. Oni u početku nisu ni bili braća, tek će to kasnije postati. Pa i kad su postali braća nisu to priznavali, nego su čak tvrdili suprotno. Ali tako je sa braćom. Ako se ne vole, oni se ni ne priznaju. Počelo je to davno. Tada je prvi brat, još dok nisu bili braća, sirotinja i goljo, ništarija, beskućnik, bezemljaš i bjednik, okružen divotama 3 cara i mnoštvo moćnih i sjajnih bogova, od kojih je jedan čak bio i samo sunce, a ni ostali nisu bili bez veličanstvenih vrlina. Tada je taj goljo, mali i zavidan, poželio da i on ima svog boga, bar jednog, ili još bolje, s obzirom na njegovo siromaštvo, samo jednoga. Tako neće morati puno dobara da prinosi na žrtvu, pa će većinu moći da zadrži sebi. I otad je toliko toga zadržao da ga danas smatraju malim, ali najbogatijim. A pošto je i onda bio mali, prvo mu je palo na pamet da sebi izmisli priču o tome kako mali pobjeđuju velikog. Pričao je on to: David savladava Golijata, a dosjetio se taj mali brat koji još nije bio brat, kako da se veliki pobjedi. Treba mu oči izbiti. Da ne vidi, da ne zna. Kad počne da baulja, lako ga je dokusuriti. I dosjetio se da kamen koji će velikom izbiti oči, znanje i istinu, koji će mu pomražiti Boga sunca, bude njegov Bog. Jer pošto su svi bogovi već bili nešto, zavidni mali odlučio da njegov Bog bude ništa, Jahve.
Ništa je i ovako i onako i nikad nije i uvijek jesti, niti ga imaš, niti ga nemaš. To je on nazvao nespoznatljivi Bog. I ova crna rupa misli počela je da guta sve oko sebe. Sve što je došlo u blizinu nje, nestajalo je u ovom bezdanu bez sadržajnosti. Doduše, nije to bilo baš mnogo, ali ni beznačajno. Prijetilo je to da pređe u nešto gore, jer primijetio je to drugi brat koji će time postati brat prvome, a prvi njemu, iako i jedan i drugi nevoljno, mrzovoljno i sa negiranjem svoga bratstva, primijetio je drugi brat da prvi hoće da žrtvuje svoga sina, jer nije imao ništa drugo, jer ništa traži najvrednije, jer nema vrednijega od djeteta svojega. Da žrtvuje čovjeka, sina Božjega. Uzvratio je drugi brat u očajničkoj želji da spase ono najvrednije pred tom narastajućom crnom rupom mišljenja. I tako je sin Božji postradao da bi se rod ljudski spasio. Ništavilo se zaustavilo, primirilo, vezalo samo za krupu prvoga brata. Svi drugi slavili su sina Božjega, mada dok su ga slavili, znali su da je to zbog zebnje od onoga ništa. Sin Božji zatvorio je svojim tijelom bezdan tog ništa, ali je uvijek bio strah. Šta ako ništa opet izbije? I izbilo je. Pojavio se treći brat koji je od prvog brata zdušno uzeo to ništa, a od obojice braće je uzeo mržnju koju su oni osjećali jedan prema drugom. Ali je treći brat bio vještiji nego prvi. Sve ništa prilagodio je malo i prema starim moćnim bogovima. Doduše on nije mogao, a ništa to i ne traži, niti daje da napravi zlatno tele, ali jeste crno ništa, crni kamen, pred kojim svi padaju beznačajni. Nema likova, nema ljudi, samo šare, frekvencije bezličnog haosa, neuobličene misli nepostojećeg ništa. Nema kontemplacije, jer u ništa ne sadrži se misli. Bolje je kap krvi nego mjeseci posta. I potekla je krv u velikim količinama. Crni kamen ništavila napajao je svoju žić. I tako do danas. Kriminal. Premijer unazad neko vrijeme više nije bio dobar, a da sa mnogim političkim strankama ambasador velike zemlje nije bio zadovoljan, to se znalo. Za novonastalu situaciju sa premijerom obavijestio ministra policije, ministra pravde, federalnog ministra policije, a i mladog poslanika zaduženog za organizovanje i podsticanje nasilja. Pa kako to ide, onda je ministar policije dao zaduženje podčinjenim policajcima da ubiju premijera, što su oni znalčki i uradili, uostalom da to znaju, pa to im je posao. Odmah nakon tog djela, prije bilo kakve istrage, ministar policije je obelodanio izvršioce ubistva, koje je, da bude siguran da će biti uhvaćeni, naredio da pobiju 4 dana pred likvidacije premijera. Zatim su na površinu počeli da izranjaju leševi, pokopani neznano kud u zadnjih nekoliko godina, za koje ministar policije i prije otkopavanja, a kamoli kakve sudsko-patološke ekspertize, tačno znao kome pripadaju. Tada je počeo obračun sa organizovanim kriminalom, koji je bio toliko organizovan da su sve koje su htjeli i pohvatali. Za narod nije bilo začudno da su veliki broj kriminalaca upravo političari i stranaka nenaklonjenih režimu velikog ambasadora. Jedino se čudio što među kriminalcima nema niko iz vlasti. U takvoj situaciji opšteg napretka zemlje i sloboda govora dobila je na značaju i širini. Značaj je bio u tome da si za drugačije mišljenje lako mogao biti proglašen za plaćenika kriminalaca, a širina se ogledala u zvaničnim saopštenjima koja su svi morali da prenose. Tako je demokratija doživjela svoj puni procvat u liku čvrste ruke, duge batine i vanrednog stanja. Sve je to bilo, podrazumijeva se, za dobrobit naroda. Da sam narod ne bi bio sebi prijetnja, izdata za saopštenja o jačanju kaznenih mjera i konfiskaciji imovine, a o gubljenju radnih mjesta, prepunim zatvorima i stalnim hapšenjima se nije govorilo, to je svako vidio. Tako da ni narod više sam sebi i svojoj demokratiji nije predstavljao smetnju, jer koja je demokratija narodnija i slušanija nego ona utjerana čizmom maskirane žandarmerije. Sve za napredak spoljne politike velike zemlje.
Da bi sve bilo na nivou, mediji su prenosili opštu podršku, a onima koji nisu, jedan apolitični ministar glumac zabranjivao je iskrivljeno predstavljanje stvarnosti, odnosno oduzimao dozvolu za rad. Radili su samo jedan karikaturista koji je popove prikazivao kao guzoljube, pošto zločesti patrijarh nije htio da sluša naređenja, i jedan aforističar koji je dobro plaćen i još bolje nagrađen, vještim političkim dosjetkama ocenjivao neprijatelje demokratije, velike države i vanrednog stanja. Tako je demokratija uz opšte veselje, pucnjavu, vrisku i dreku potekla kroz državu, šikljujući iz svih vena. Štele. On je njemu naštelio da dobije stan, a za uzvrat je taj naštelio da se njegov sin upiše na fakultet. Pa mu je poslije štelio i da dobije prolazne ocjene. Kad mu je tako našteljen čitav fakultet, onda su mu naštelili i da dobije posao. Pošto je bio išteljen pravni fakultet, našteljen mu je pripravnički u advokatskoj kancelariji, a odmah potom našteljena je i advokatura. U tome je novopečeni advokat autom pregazio čovjeka, pa da ne bi kompromitovao advokatsku komoru, našteljeno je da ne bude kriv, a s obzirom na time dokazanu advokatsku sposobnost i pravničku moralnost, našteljen je za sudiju. Zauzvrat je on svom prvom dobrotvoru naštelio da mu ubistvo iz obijesti koje je počinio dobrotvorov sin bude prekvalifikovano u nužnu samoodbranu, pošto je sudija utvrdio da je pištolj iz ruku sina i to sa 5 metaka prešao u ruke žrtve. 5 metaka u tijelu žrtve posljedice su njegove nestručnosti, čime je dodatno dokazana njegova opasnost po okolinu, pa je žrtvina porodica morala da plati odštetu za izazvanu opasnost i nanijete fizičke i duševne patnje. Slučajno je ta patnja bila srazmjerna vrijednosti vile koju je žrtvina porodica imala na elitnom mjestu i slučajno je baš nju htio ispod cijene da kupi sin dobrotvora prije nego što je morao da stupi u nužnu samoodbranu. Tako je pravda zadovoljena, a da bi se koliko toliko utješio, sin je dobio vilu. Također, da ga ne bi uznemiravali svojim prisustvom, ona porodica se iselila u prekookeansku zemlju. S obzirom na ovakav pravičan rasplet događaja, kao i sjajno vođenu parnicu, sudiji je našteljen doktorat, s time i univerzitetska katedra, a uz to je išlo i stalno mjesto visokog člana Ustavnog suda. Pošto se na tom suđenju vidjelo da ni sin nije bez kvaliteta, naprotiv, a već se bio bližio 30. godinama, imao mukom stečenu vilu i isto takav fakultet žurnalistike, po svim ovim kriterijima našteljeno mu je da bude ambasador u dalekoj, bogatoj, lijepoj zemlji. Tu je bio od velike koristi državi. Stalno se družio sa zemljacima i seljenicima koji su ga poslije tih druženja pijano vraćali kući. Tako se što uz rakiju, što uz viski širio duh, pomalo i zadah, dragog nam zavičaja. Pored svega, najbolji je bio sa tamošnjim vladikom, kome je ta bogata eparhija dodijeljena jer je drugoj struji u crkvi našteljena da dobio onoliko episkopskih mjesta koliko su tražili. Vladika je mogao popiti više od ambasadora, tako da njega nisu morali nositi kući, a uz to je i dobro pjevao zabavne, narodne i seljačke pjesme. Toliko je to dobro radio da je često do sitnih sati zabavljao zemljake, a pošto su mu oni u oduševljenju lijepili stotke na čelo, to mu je bila i dobra dodatna tezga. Jedino je Vladici bilo teško da se iskrade za nekom od udatih žena, pošto su na to pazili jer su znali da voli da ih štipa, pa i malo više od tog. Zahvalna na brizi o njemu, ambasador je mnogim zemljacima naštelio da u zavičaju za bagatelu pokupuju preduzeća, banke i fabrike. Oni su njemu štelili mito na ruke i tako je to cvjetalo na radost uspješne diplomatije, sretne dijaspore i napaćenog nam naroda. Zbog svega toga, kad mu je istekao mandat, priređen mu je oduševljen ispraćaj, a ispraćen je i vladika, pošto ga je ambasador poveo sa sobom, smjerajući ga za mitropolita. Po povratku dotašnji ambasador, sada čovjek sa ogromnim iskustvom, postavljen je za prvog zamjenika ministra inostranih poslova, a on je sve sredio i da vladika postane mitropolit, čime su sve struje u crkvi bile zadovoljne jer je prethodno kasa dovoljno napunjena. Uz to je iz državne kase novi mitropolit dobio pare da sazida svoju zadužbinu,
jer je prvom zamjeniku ministra obećano da će u tom velelepnom zdanju biti blaženo upokojen, tako da za velelepnost nije falilo para. A s obzirom na svoj uzoran život koji je vodio, kao i ovu zadužbinu koju je podigao, mitropolit je još za života stekao sve uslove da par decenije nakon smrti po svim kanonima bude proglašen za sveca, koji će biti svjetlo i uzor kroz potonje vijekove. Mitropolit, odnosno njegovi nasljednici, su lako održali obećanje, pogotovo što je zamjenik ministra uskoro postao premijer, a u crkvi se niko nije bunio, pošto i oni koji su htjeli da se bune, dobili su ono zbog čega su se bunili, a to su titule i pare. Sudija Ustavnog suda, koji je zbog svoje pravne mudrosti to bio doživotno, umro je prvi. Kao utemeljivaču pravne države ovih prostora i temeljnom reformatoru zakona, grob mu je postavljen u aleji Velikana, a na jednom od trgova podignut mu je istaknuti spomenik. Mitropolit je sahranjen u svojoj zadužbini i samo je ostalo da sačeka da istekne tih pola vijeka da bi mogao biti kanonizovan. Deceniju kasnije upokojio se i premijer. Njegova sahrana je, kako dolikuje, bila veličanstvena, a svaki građanin koji je prisustvovao Pelu u ogromnom hramu dobio je po 100 evra, prvi redovi po 300, zato se toliko guralo, a oni koji su uspjeli pred kamerama i plakati zaradili su čitavu hiljadarku. Pošto su u Pelu ravnopravno služili episkopi svih struja unutar crkve, svako je dobio po novu crkvu u svojoj eparhiji, a prisutnom mitropolitu je oprošteno što kraj njegove mitropolije ima još jedna, ista takva, samo raskolnička, i što njegovi sveštenici malo služe tamo, malo vamo. Tako je hram bljesnuo u svojoj veličini, a bljesnuo i novi grob u aleji Velikana, kao i monumentalni spomenik mudrom državniku na glavnom gradskom trgu, gdje je dotad bio manje mudar državnik. A sve je počelo jednom štelom oko stana. Gdje bi mi bez štela? Oslobođenje Francuza. Britanija je proglasila nezavisnost, a zatim i Alzas. Potom su krenuli i ostali: Šampanja, Korzika, naravno Baskija. Stranka demokratskih Arapa iz Marseja proglasila je Islamsku šerijatsku demokratsku republiku Marsej. Isto su uradili i neki kvartovi Pariza. Oni koji su se protivili bili su protjerani. Neke novonastale države uzele su protjerane u zaštitu. Došlo je do prvih oružanih sukoba, a zatim se rasplasao pravi rat svakog sa svakim. Nije bilo posljede. Arapi su porušili sve crkve u Marseju, a za uzvrat je u jednom parijskom predgrađu porušena džamija. Pješadije su napredovale i uzmicale. Artiljerije su tukle svuda. Lyon, kao i mnogi manji gradovi, bili su gotovo potpuno srušeni. Konačno, poslije nekoliko godina ratovanja, došao je mir, ali nije bilo ekonomije. Svako je svakog mrzio. Vladala je nemaština. Sve je bilo razrušeno. Mnogi su izginuli, a još više je bilo obogaljenih. Pa ipak, šta to mari? Nije više bilo mrske Francuske. Konačno su bili slobodni. Dešavanja u Tunguziji. Bezakonje je zakon. Dešava se to u Tunguziji, mada pravo da kažemo, ona je iznutra i spolja. Spolja pritišću na Tunguziju, a iznutra pripomažu. Tako nomad onda i oni, mimo svih prihvaćenih zakona o nepovredivosti granica, o zabrani agresivnih ratova, sve uz znanje o tome, oni ti napadnu, izbombarduju, razruše, poubijaju, a iz Tunguzije im velika masa zdušno pomaže i zajedno sa onima s polja napada one koji se brane iznutra i sili suprotstavljaju. Ali sila je sila i uvijek dokaže da je silna. Tako i tada nestadoše granice Tunguzije, odnosno preurediše ih u neke nove, već kako im je odgovaralo. Preurediše i mnoge druge stvari, pogotovo u moralu, pa ti branioci ispadoše agresori i ratni zločinci i normalno za njih osnovaše nemilosrdni sud koji ih je bespoštedno privodio licu ovakve nezakonite zakonitosti. Opet, izdajice, veleizdajice i kvislinzi postaše rodoljubi, domoljubi, patriote i svaka vrsta demokratskog i civilizovanog svijeta. Onda oni što su ubijali, rušili i gazili zakone dođeše da drže vlast u novo uspostavljenim dijelovima ondašnje Tunguzije.
i da određuju šta se smije, šta ne smije, šta se može, a šta ne, šta je pravo, šta ne pravo, koje li je zakon, a koje ne. Veliki učitelji, sretni učenici. Tunguzija, prosvjeta, kriminal, korupcija, besposlenost, apatija, strah, besperspektiva, beznađe, ropstvo kao sloboda. Srećom pa novi vlastodršci pritisli da to iskorijeni. I što oni više pritišću, toga više, a što toga više, to oni potrebni da to suzbiju iskorijeni. I tako u krug, godinama pa i decenijima, pomaka nema, samo nazad. Jer gdje bezakonje dođe za zakon, tu od zakona samo ime ostane. Narod se svikao, u strah i apatiju pretvorio, a to oni i htjeli, to im i cilj bio. Zastrašiš, zaplašiš, u mišju rupu natjeraš, pa je onda dovoljno samo jedna mačka, lukava i prepredena, da miševima vlada. A zanimljivo, najviše se plašili oni pošteni, što ih je najviše, a najmanje ima i njima je strah bio najveći. Jer otkada je nezakon, zakon, odada je poštenje kažnjivo. Strepili oni da nekome od bogatih ne zapadne za oko njihova kuća, stan, njiva ili šuma, već šta su imali, pa da im to ne otme silom ili sudom. Svejedno, ako je bacio oko, uzet će on to, jer je nepoštenje vrlina, gramzivost i preduzimljivost, a beskrupuloznost, domišljatost u određenim povoljnim prilikama. Na sudu opet, ko nema para, nema šta ni da traži, jer je za sudije siromaštvo najveća krivica. Oni, časni i učeni, vrijeme da traće na one koji su u besparici život izgubili, pa da i sudije sa njima vrijeme gube. Ne znaju oni s kim će, ko je njihov par. Tako je mito postao lobiranje, a pa najviše su sudije bile izlobirane od ovih što dođeše sa strane, što donesuše bezakonje kao zakon, a potom onih ovdje što takav bezakoniti zakon iskoristiše da postanu sve i svja. Pa tako, uz izdajice, kvislinge, kriminalce i sve fele hohštaplera, prevaranata, crnoberzijanaca, zelenaša i špekulanata, sudije, policija i ovi sa strane postaše njihova zaštita. A za zaštitu se mora platiti. Ko da više, taj je više zaštićen, odnosno taj je pred sudijama i zakonom bio čestitiji i ispravniji. Zato su se siromašni i pošteni najviše bojali, jer pravde nema za onog koji para nema. Jer je po novome zakon bio novac pretočen u paragrafe, pa se bogati nisu bojali ni zakona, jer su davali i za sudije i za one koji navodno Boga na zemlji zastupaju, a zato su ih ovi volili i hvalili i Bog i država. Samo su se bogati bojali da se ne zamire još bogatijem, ali to se riješilo hijerarhijom. Nekoliko najbogatijih na vrhu, a ispod oni manje imućni, i svi strogo paze da se gore redovno šalje toliko i toliko i da u tom okrutnom plesu novca niko nikom ne stane na nogu ili ne daj Bože ne pruži u određeno vrijeme određenu svotu. Jer u tom slučaju ispada se iz igre, prelazi se u status poštenjaka, odnosno onih van zakona. Zakon je, rekao smo, novac, a koga nema, taj je nezakonit. A to često znači i prelazak u horizontalni položaj primjeren podzemnom svijetu. Nema više svjetla, zabava, užitaka, jer krug para može samo da se uvećava, nikako smanjuje, dok kod broja igrača taj zakon ne važi, njihov se broj ne smije uvećavati. Takva su pravila igre, tako su odredili oni što su u Tunguziju došli. Pravila igre ne smiju da se krše. Demokratija nije većina, nego manjina. Na čelu demokratije su oligarsi i to ne po pameti, nego po sili. Većina nije tu da razmišlja, nego da ide gdje joj se odredi. Pa se tako u Tunguziji malo po malo prilagodiše. Ko može ukrasti, ko može oteti, ko prevariti, sve snalažljivi, sve potrebni ljudi novog doba i novog kova. A da bude zanimljivije, većina ti ljudi u toj Tunguziji svi misle da je to kao neka bajka, kao ružan uvod u sretna vremena i bolje sutra, iako nema dobrih vila, prinčeva na bijelim konjima i sretnih završetaka, sve se nadaju da će ta sreća biti u to bolje sutra. A dotle u Tunguziji su prevaranti, nasilnici, otimači, krivokletnici, ispravni ljudi. Bezakonje je zakon. Carević i prosjak. Jednog lijepog ljetnjeg jutra Carević je sa svom svojom dvorskom svitom krenuo u lov. Dan je bio divan, a priroda prekrasna i sve je izgledalo da će lov biti uspješan i za cijelu družinu vrlo zabavan.
Tako je bilo. Čitav dan hajkači su pronalazili i izgonili divljač pred lovce, a razni mladi grofovi uspješno su ih pogađali. Najuspješniji je naravno bio Carević. Istina, svaki njegov pucanj pratio je pogodak najboljeg strijelca carevne, ali to Careviću nisu rekli, a on to nije ni mogao čuti jer je sve u tom momentu pusnja, baš kako je trebalo, bilo praćeno velikom galamom, vrčkom i bukom goniča i posluge. I onda su kasno popodne, kad je Carević već poprilično bio umoran od pucanja, jahanja i sveg tog cjelodnevnog napora, negdje kad se sunce već počelo spuštati ka horizontu, a lovačka družina bila mnogim kilometrima daleko od mjesta gdje je započeo lov, onda su hajkači sa svojim psima istirali na čistinu mladog sandača, koji je jurnuo u pravcu Carevića, a onda naglo skrenuo bočno ka šumarku, izazvavši da Carević izvede nekontrolisan pokret, okrećući se za njim, ali ipak pucao ne nanišanivši uopšte dobro. Carević o tome nije razmišljao, jer zadnje što je vidio bio je poskok pogođene životinje koja nestaje u šiblju. Ma koliko da ode daleko, psi će ga naći, a Carević nije morao da zna da to nije djelo njegovog metka, nego nišanjenja najboljeg strijelca. I Carević nije mogao, a opet ni morao da zna da je nekih 500 metara odatle njegov metak oborio na tle mladog seljaka koji je tuda prolazio idući seoskom cestom. Carević se radovao sandaču, a kad su ga psi goniči stigli, donesen je Careviću na pokazanje, a ovaj je tada označio kraj lova i vesela, uspješna i umorna lovačka družina krenula je natrag ka dvoru. Jedino je najbolji strelac koji zvanično i nije bio u družini, a pri skoku sandača bio je postavljen tako da je sandač jurno baš u njegovu stranu, pa i onaj mladi seljak pao kojih 200 metara od njegovog položaja, a on je, ne treba to reći, imao veoma izoštreni sluh i čuo je jauk, krenuo u pravcu suprotnom od raspjevane i sad već dobro pijene lovačke svite. Našao je mladog seljaka oblivenog krvlju i u nesvijesti. Ukazao mu je pomoć, zaustavio krvanjenje, vidio da je pogodak, oštetio stomak i prošao blizu kičme, pa je od grana napravio nosilo i pola noseći, pola vukući, odnio mladog seljaka do najbliže seoske kuće, zalupao na vrata i pošto je već bio mrak, brzo se udaljio kroz njega. Pas nije lajao na njega jer psi ne laju na takve ljude, a u tami kao da je nečujno odjeknulo. U carevini u kojoj car donosi zakon, nijedan ne važi protiv njega. Lovac je hitao brže nego ikad, pas se skupio više nego ikad. Mladi seljak je bio radišan do tada. Njegovo imanje je bilo srednje, ali sa velikom voljom i predanim radom održavano, ono je davalo odlične prinose do tada. A tada su doktori utvrdili da će mu jedna noga ostati oduzeta, dok ni ostali dijelovi njegovog organizma neće moći da podnesu bilo kakav fizički napor. Seljak je mislio da zna ko je pucao na njega, pa i nije bio daleko, vidio je tu družinu i kad je malo ojačao, otišao je u sud da prijavi svoj slučaj. Sud je bio oštrouman. Obavestio je o ovom neobičnom sudskom podnesku i vrlo brzo je dobio jasan odgovor. To popodne pucao je samo Carević, samo jedan metak. Taj metak je pogodio sandača, čiji rogovi sada stoje na zidu kao trofej mladog prestolonaslednika. Seljak je dakle lagao, zaključuje sudija. I mada to od njega nije izričito traženo, sudija je seljaku odredio batinanje, mada ne i zatvor, jer bi problem bio čuvati invalida. Mladom seljaku batine nisu prijali. Naprotiv, pogoršale su mu zdravstveno stanje. Doktori su ga i do sada koštali, a poslije ovoga njegova žena je prodala još jednu njivu, pa još jednu. Djeca su morala da jedu. Ona je išla u nadnicu, ali onda nije imao ko da radi kućne poslove. Tako je zemlje nestalo, a sreća nije došla. Još i gore, lihvari su uzeli i kuću. Mladi bogalj, nekadašnji vrijedni seljak, poljubio svoju ženu, izljubio svoju djecu i sa zadnjim parama poslao ih tamo gdje će majka moći da radi, a sitna djeca da jedu. Poslao ih je, a onda sjeo i gorko do zore, iz dubine srca jecao i ridao, a u zoru uzeo svoj mali zaveždaj i hramajući, spotičući se, polako krenuo u grad. Sjeo je ispred crkve i tako je nekada snažni muškarac, otac djece, muž žene i glava porodice započeo svoj prosjački život. Carev prosjak, nazvali su ga ljudi, mada ne baš glasno. Išao od grada do grada, za dobrim ljudima koji udjeljuju, za klimom koja nije surova,
sa mjestima gdje još nisu oguglali na njega. Mnoge godine su prošle i carević je postao car. I car je jednog dana u jednom gradu pošao u crkvu, a kad je do nje došao, zgrozio se ugledavši pred hramom prljavog, odrpanog, zapuštenog i krastavog bogalja kako prosi. Neradnik u mome carstvu, uzviknuo je car u bijesu i gađenju, a potom odmah okrenuo sečene koče da više nikad ne dođe u tu crkvu. Nije ostalo samo na uzviku. Guverner grada je izbičevan, sveštenik također, a i načelnik policije. Svi su dobili lošije činovničke položaje. U njegovom carstvu nije smjelo biti neradnika. I dok su prosjaka soldati spremali za odvođenje van granica carstva, tamo gdje nastaju divljine, a prestaju zakoni, tamo gdje su divlje zvijeri i divlji ljudi, gdje se ne zna da li će biti dan ili će biti noć, toj nevoljnoj grupi je prišao jedan stari, ali još uvijek vrlo čvrsti čovjek, kome bi, kad bi neko bolje zagledao, prepoznao negdašnjeg najboljeg strelca, ali soldati to nisu mogli znati, niti im je on rekao, i prosjaku pružio zavežljaj hrane, a u drhtavu ruku blago spustio kesu dukata. A onda se nagio i tiho prosjaku šapnuo: oprosti nam, Bože. Odbij, šutnuo ga je soldat, tresnuo zavežljajem hrane u blato, stavio kesu sa dukatima u svoj džep, a onda su bacili prosjaka na volovska kola koja su krenula. Zakon o izdavaštvu. Ova država mora biti uređena, pa i to. Ko može da piše, kad može da piše i šta može da piše. Ko može da objavljuje, kad može da objavljuje i šta može da objavljuje. Prvo i osnovno, narod kao masa ne može da piše jer ne zna šta da piše, kako da piše i o čemu da piše. Drugo, vezano za prvo, narod ne može da objavljuje jer ne zna šta da objavljuje, kad da objavljuje i kako da objavljuje. Ovako postavljeni temelji zovu se sloboda misli, štampe i nesmetan protok ideja. Da bi se to obezbijedilo, država propisuje ko smije da objavljuje, kad smije da objavljuje i šta smije da objavljuje. Oni koji su određeni da smiju da objavljuju, dobijaju to pravo zato što precizno znaju šta se smije objavljivati, šta se ne smije, šta je dobro napisati, a šta ne. To se zove zakon o izdavaštvu. On garantuje slobodu govora i slobodu iznošenja pisane riječi, onako kako je država propisala. Sve što nije po zakonu, nije govor, neće biti pisana riječ i sigurno ne zaslužuje ni slobodu. Pošto narod ne zna šta je dobro, a pojedinac može da napravi zloupotrebu slobode, tu je država koja tačno zna šta je sloboda mišljenja i sloboda objavljivanja. Njena pamet sabrana je u posebnoj činovničkoj eliti koje za ovu priliku nazivaju izdavači, recenzenti, lektori i stručni savjeti. Za drugu priliku nazivaju ih farisejima. Oni su pamet o državnom trošku i po državnom zakonu i potrebu. Ako neko ipak uspije da prekrši zakon o izdavaštvu ili je neprijatelj države ili istine, a ponajčešće je oboga. Nešto mu se od toga kači, a poslije mu se kači kazna. To su obično katakombe suda, čiji hodnici završavaju u katakombama zatvora ili novčanim pljenidbama. Sve ovo ponašanje države dolazi iz proste činjenice da se istina ne dokučuje, nego propisuje. Tako primjera, umjetnost nije akt pojedinca, nego dekor države. Socrealizam, nacionalsocijalistička glorifikacija, buržoaska dekadencija, nacionalna afirmacija, crkvena i islamska umjetnost, porudžbine bogataša, žitje svetih i biografije moćnih, to može, već zavisno kad može. Ali ne može pojedinac, to iskače, jer ne može da se kontroliše i nepredvidivo je. Zato je tu zakon o izdavaštvu, da se zna ko smije i šta se smije. To je sloboda. Ostalo je zakonom zabranjena anarhija. Ne može se dopustiti da svako iznosi svoje mišljenje i svoje umjetničko viđenje. Zar bi to bila država? Pravna država. Izvukoše čovjeka na ulicu i dva sporovca ga prebiše na mrtvo. Pustite ga, zavapi njegova žena, ali je kundak u tome prekinuo. Dok je ona padala iz novopridošlih džipova, poiskakaše vojnici i izgrabiše najbližu trojicu.
Zavezanih očiju odvedoše ih u nepoznatom pravcu, jer su u tom trenutku proglašeni haškim optuženicima koji su bili na tajnoj optužnici. Ganjajući druge haške optuženike, svorovci provalaše u najbližu bogatu kuću i odatle odnesoše sav novac, nakit, zlato, razne vredne predmete, laptopove i drugo, sve kao dokazni materijal o antidejtonskim djelatnostima. Dok su izlazili prepunih ruku, jedan se spotače dok je gledao u lice zaprepaštenog popa koji je tuda prolazio i sve mu zlato, nakit, luster i laptopovi tresnuše na pločnik. Nakon toga pop više nije bio zaprepašten, bio je krvav. Tako biva sa svakim koji svojim djelovanjem uništava dokaze o haškim optuženicima i antidejtonskim aktivnostima. Zlog popa su ostavili, a dragocjene stvari pokupili, te su mirotvorni i pravdoljubivi svorovci otišli put svojih baza, poznatih kao jazbine mira i ljubavi, te su prikupljeni dokazni materijal podijelili među sobom uz vesele šale na račun pretučenih optuženika. Ala su vrištali i zapomagali, a niko da priđe, škart ljudi. Vojnici su se potom prepustili svojoj svakodnevnici, očekujući novu akciju mira i milosrđa, dok su revnosne patrole izviđale teren, ocjenjujući koje kuće imaju dovoljno vrijednih i dragocjenih haških dokaza. S obzirom da su haški prestupnici bili iz jednog naroda, druga dva naroda koja na ovakvim optužnicama nisu bila, jer su zločine činile u ime kadije i sudije, zdušno su odobrili akciju. Pošto političari ne štite ničije interese, osim svoje, akciju su odobrili i političari iz reda naroda haških optuženika. Tako se većina složila, a poznato je da je većina osnov dobre i stabilne demokratije, jer konačno demokratija je baza pravne države, a samo to je važno, poštovanje zakona, to je to. Sloboda je ljudska prava, zato je tu okupator da ih garantuje. Vjerske slobode. Skočih kao da me mora zgrabila, noć, mrkla noć sa nešto uličnog svjetla. Zgrabih časovnih 4 časa iza ponoći, hladna jesenja noć, a napolju nešto nerazgovjetno, nerazumljivo, jezivo, zavija kao da kolje stotine ljudi odjednom, to nepoznato što zavija. Ženo, šta je ovo? Ne derem se, prvo da me ne čuje to što zavija i prijeti, a drugo da i djecu ne razbudim i prestrašim. Ma pusti me da spavam, to su balijske vjerske slobode. Na čistom narodnom jeziku nezainteresovano odgovori žena, okrenu se na drugu stranu i zaspa. Izjurim na balkon, gledam kad tamo lijevo neka kućerna sa jako osvjetljenom. Znao sam tu ruinu, nisam obraćao pažnju na nju, a sad vidim, dodalio je neki šiljak, ko nož zariven u nebo i slobodu, a na njemu jarko osvjetljenom također milijarda, učini mi se, zvučnika. A iz svih njih dopire onaj nerazumljivi, preteći, zavijajući glas koji štipa za oči i davi za vrat. Ubija u dušu ovako nekako. Oli, 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 Balijske vjerske slobode, rekoh i sam na tom čistom narodnom jeziku koji mi je dotad bio neshvatljiv. Čak mi se probudi i kolektivna narodna svijest i podsvijest i prostruji mi misao. Pripremaju se i prijeti. Odbacite narodne gluposti i akademski smiren odovda spavam. Polako se utopljavam u krevetu, a san mi nadire ovako. Teče Bosna, mutna i krvava. Put za Europu. Avionom Air Malezije sleti smo, reče stjuardesa u zelenom, na aerodrom Alija Izetbegović. Stvarno piše tako. Zeleni autobus odveze nas do centra grada. Stali smo na trgu Alije Izetbegovića. Gledam na sve strane, gore, dole, lijevo, desno. Kud god da gledam, štrčuje preteća koplja. A jednolični glasovi muezina prepliču se sa zvučnika. Idite ulicom zelenih beretki, rekoše mi za hotel do džamije kralja Fahda. Pored mene promiču zabrađene žene i bradati Arapi. Štipam se u bunu, boli i jedno i drugo. Znači, nije Fata Morgana, bila je Evropa. Vlada kulture.
Ministar kulture bio na operskoj večeri. Prvi put u životu. Cijelo vrijeme se neki se glasa derao na pozornici. Ama vidim da ministar policije ne reaguje, pa sam i ja odčutao. Na istoj toj večeri bio i spomenuti ministar kulture. Ministar policije. Dere se neki, pogledavam u ministra kulture, ali on mi ne daje nikakve znake i tako sam ostao zbunjen da li da ga hapsim ili ne. Glavne režimske novine objaše tekst o večeri kulture vlade i napisaše da je sve bilo odlično osim nekoliko kostimiranih, nedoličnih osoba koje su se dobra 2 časa dernjale sa scene. Ali zaključi tekstopisac i to pokazuje demokratičnost vlade koja i takve provokacije može dostojanstveno da otrpi. Ipak, nije sve te večeri bilo crno. Predsjednik vlade na kraju svih tih muka reče: sreća njihova što je ovo pozorište, pa sam ja čuo da se ovdje ne hapsi. Inače, da ih nađem na ulici, specijala bi ih ganjala. Nego, ajde malo da se povratimo, da dođemo sebi. Imam dobru birtiju, janjetina, prasetna, a pevaljka, piletina. Tu, zavikaše se, ko plaća, upita ministar pravde. Neš ti, odgovori premijer i dodade iz budžeta, pa svi udariše u smijeh. Idemo onda i odoše za predvodnikom. Bezgrešni Pavle. Pavle je vjerovao u Boga, tražio ga i bio uvjeren da ga je našao. Bog je dobrota, a dobrota je nečinjene zla. Mislio je Pavle i zadovoljan s poznatim smireno se opustio. Shvatio je kakav je put do Boga i šta on mora da čini. Pavle nije razmišljao šta sa onima koji prave zlo. Ako takvi i postoje, to se njega ne tiče. Oni neka tako rade, Bog će ih kazniti, a on će činiti dobro i Bog će ga nagraditi. Pavle se nasmiješi. Da, bit će nagrađen vječnim životom, naravno u raju. Potrebno je da samo istrpi ovaj prolazni, tjelesni, kratki, zemaljski život čineći dobra djela. I Pavle je činio dobra djela i bio je oslobođen zlih misli i zlih namjera. I naravno nije činio zla djela. A Bog ga iskušavao i tekako, ne odlazi se tek tako u raj. Ali se Pavle samo smješkao 50, 70 ili 90 godina muke, to je jedan tren, a poslije vječno blaženstvo, vječno zadovoljstvo, beskonačna sreća. A Bog mu je slao iskušenje jedno za drugim. U mladosti, kad je Pavle bio najjači i najmuževniji, Bog poslao rat i poslao ustaše te strašne nakaze, krvi ljudske nezasjete. Istrebiše oni sve što je bilo iste vjere kao Pavle i naročito se ostroviše na njegov rodni kraj. Krv je liptala svuda, a krici i jauci odjekivali neprestano. Nestade mnoštvo ljudi, ali se Pavle samo smirno obrati svevišnjem. Znam, oče, ti me to iskušavaš. Hoćeš da vidiš da li ću ja početi da mrzim, uzeti oružje i krenuti da se sjetim, ali ne, moje su misli ispunjene ljubavlju, moja su djela okrenuta dobro, moji su ciljevi usmjereni ka tebi. Spokojan sam, znam da ćeš ti kazniti zločinitelje i nagraditi duše stradalnika, jer si ti svevideći pravedni sudija. Gospode, ja sam u tvojim rukama i samo ka tebi žudim. Izbilja, ne zamrzi Pavle, ne uze oružje i ne osveti svoje bližnje. Mirno ogleda pokoj pravoslavne Slavonije. Ali mu ne povjerova Bog, jer je Bog svjestan ljudskih slabosti, nego mu posla nova iskušenja. I kad je Pavle bio najjači umom i najbolje vladao mnogim znanjima, uze Bog da ga ponovo kuša. Počeo bespravljenost i nasilje nad narodom Pavlove vjere. Nastade protjerivanje i egzodus njegove paste. Čiste savjesti, Pavle reče vrhovno: vidim, oče, vidim, opet me iskušavaš da pogledaš moje namjere i moja djela. Gledaš da li ću se ja žaliti svjetskim organizacijama, da li ću pisati svjetskim novinama, da li ću obavijestiti svjetske političare. Ništa od toga. Ko se žali zemaljskim institucijama, taj ne vjeruje u tvoju nebesku pravdu. Ko se obraća ljudskim zakonima, ne vjeruje u tvoje, ne očekuje sud na nebesima. Jedini, bezgrešni, moje je srce ispunjeno ljubavlju, moje su djela okrenuta dobroti, moje su misli usmjerene tebi. Zbilja ne zviši Pavle, niti se kome poželi, niti koga obavijesti. Prođe egzodus na Kosovu, međunarodna zajednica ni ne ču za njega. Pavle samo reče: mi muslimani živjeli smo kao braća. Vidi Bog da je Pavle čvrst, ali još nije siguran. Kad je Pavle već bio star, poslao mu ponovno veliko iskušenje. Staro slabost možda će pokleknuti, pomisli Pavle, da pomisli Bog u svojoj božanskoj punoći.
izbirati na onim istim prostorima nad potomcima onih istih ljudi sa istom sirepošću, istom nepripremljenošću ljudi za odbranu. Gospode, opet gledaš moju čvrstinu i isprobavaš moju vjeru, a znaš da je moje zemaljsko vrijeme prošlo. Kad nisam do sad načinio grijeha, neću ni sad. I ne uradi Pavle ništa zlo, samo reče: bolje da nas nema nego da smo neljudi. I mnoštvo nas i nestade i izgubili smo mnoge teritorije, ali ostado smo ljudi, barem Pavle, Bog da mu dušu po zaslugama nagradi. Dobri mali ljudi. Tuku decu, varaju žene, nabijaju rogove muževima, sitno se potkradaju međusobno, gledaju ko će više da uzme, kome će pripasti veći zaloga i ko prevariti susjeda ili prijatelja, ko je istukao na ulici koga i ko kome dirao ženu, bacaju smeće gdje stignu, pljuju i psuju, ne poštuju jedni druge, spletkrare i lažu, hvataju veze i štele i ponose se što to drugi ne mogu, ako na prevaru nešto zadobiju. Kažu: snašli se, olajavaju, opajdavaju i smijavaju, ne vole da rade, vole da imaju, mada je to tek nešto više od drugih, vole da se razmeću, da imanjem unizuju okolinu i poznanike, nemaju stida jer je on tvrde za budale, a nemaju ni ponosa jer je on za još veće budale i glupane, ulizuju se i izbjegavaju da se bilo kome i bilo čemu suprotstave, idu linijom manjeg otpora, priključuju se zlu ako ono nadvlada, nikada ne uzimaju u zaštitu slabe, nikada se ni za šta i ni za koga ne žrtvuju, uvek gledaju da se zlu uklone ili još bolje priklone, puno jedu i piju, ali nikada to ne dele s drugima, ne osjećaju samilost i nemaju želju za pomoć, ne osjećaju sa patnju, niti ih tuđi bol dodiruje, idu u masi, ali tako da je svako za sebe i tako, ako se dešava nešto loše, samo se udaljavaju, jer zato je masa da pobegneš, pa nekog drugog zakači, paze na svoje živote, bez uzbuđenja, bez iskakanja iz koloseka, bez isticanja, bez privlačenja pažnje, tiho, grabiti koliko se može, dokle može ostati neprimećen. Dobri mali ljudi.